Yeah, hi guys, j'espère que vous allez bien. Meze neza cyane. My name is Yende Pablo. Hano turi ni imwaro mu Kigutu. Ubwo abanyamwaro kabisa muze hano tuganire gato. Tunabereke uburyo imwaro bimeze kabisa. Ariko sindi no munsi ndi kumwe n'umuvandimwe wanje. Ambwiye umupira imwaro nta mupira uhari ariko gahunda zimeze neza cyane. Kamanza muha ikaze, isa ngo ikaze mu imwaro. Ariko abantu bavyumve n'umuvandimwe muri Yesu canke muri Yesu, umuvandimwe mu Mana, ntabwo umuvandimwe ntabwo tuva ku ariko bro umuvandimwe ku kazi se abantu baba babira. kuko Si ku kazi none. uko mvuze ngo n'umuvandimwe noca nsimba hajya hakurya hajya tukagabura itongo. Safi ma imeze neza guterisha imeze neza Safi byemeze neza ndetse ko dukwikana bameze neza. So je kora bivuga rigambere shitsi mwaro kabisa ni Bwa mbere gambere umupira sanzo hari ikibuga ciza ikibuga wakibonye ikibuga ciza ni baro wayibonye ni ikibuga kirimo na atletisme kame minaza ko ni mu bibuga bike biba biri nkunga dukunda gusanga harimo atletisme usanga ko wari zimeze neza abantu barahari mbona ari benshi bantuka ndanatangaye kabisa akirima yibonye gute imwaro uvuye Bujumbura yibonye gute uvuye Bujumbura imwaro agomba gukanga ku kabeho ariko mugabo kubera ko ntabwo tuba twavukiye Bujumbura tuba twaravukiye abasa hameze nk'uko nyene mugabo nibaza ko umubiri ugomba kumenyera nyene gusa harakanye abantu bavyumve ko hakanye ubu gahunda abakunzi aba Black FM abakunzi wa Richardson ya gahunda urabona namba kugushika hano gahunda babwiye ndiko ndaza mu modoka waje urabona bwa bwiza bw'Imana nabonye hameze neza cyangwa birahari ubwo ndazamwe bavugana n'abana beza sele ubivuze sije nabivuze twagiye kumabara cyangwa birahari harashakije ibiti birahari abantu barabona aho ngaha turi ko hari ibiti hameze neza kabisa imana hameze neza ubwo rero ni igiki cyagutangaje ubwigera imwaro so kirishana ngaje ubwigera imwaro nuko nasanze hari amazi ntari nzi ko ushobora kuyabona urinzanzeho n'abantu kamwe ntari nzi ko ushobora kubabonaho abantu babona nyine bambaye nk'abanyamuci kamwe nimba nibaza ati sike n'abanyabujumbura baduze imwaro ariko imwaro umvuka n'abasirimu n'abatoto Pablo nyene akunze kuvuga nagenda babona ariko twaringa barahari baba bameze neza bambaye neza bona ko nyine baroga kamene ubwo twitegeye ko turi umupira ngaha mwiza kandi tuzojana Bujumbura iyo twaje tuva ariko uza kuva ngaho yemeye ko umupira imwaro wabimara reka tubitegereze maze kubona ikibuga nkabona amakipe n'abafana umupira urahari gusa igisigaye ni kimwe nuko bawushira ku rwego national kuko nta equipe dufise kina Premier Division y'imwaro nibaza ko abanyamwaro badukurikirana bavyumve ko bagomba gushira amafaranga tubone nka rimwe y'imwaro canke mwaro city tubonekira Primus League Burundi vyo byiza cyane gusumba ubwo turinde turabaza gutubwira nyuma ya match tubwire uko wabonye umupira ama kandi ku banyarutana abandi bataraze mwaro n'akayaga jambo cyangwa abantu bose bataraze mwaro bite nuko wabonye abantu bose bataraze mwaro bagomba kuhatembera hari ibibazo byinshi by'akiro hari ibintu byinshi tugomba kuza kuraba kuko niko tugumye Bujumbura kame mu Bujumbura murabona harimo abafukayo harimo abafuka harimo bakardinal utaraze mwaro bagomba kuza gutembera imwaro hameze neza araryosha hari kirima hameze neza gusa ntiturafungura ntarafungura uraza gufungura ndaza gutwara mu gasumo ntarafungura nake ndibuvuga ariko nimeza byose gahunda kazirangiza ku mugura mvuga neza Ureka turabe match rero ubwo mugumane natwe turi Black FM ngo mwabyumvise ni muri team yitwa Bingo Sport ubwo twaje imwaro twaviye Bujumbura twakuje kuri departement nane mugabo kubera ko tuzi ko umupira hano watanguriye muvanye namuzanye imwaro bwamureye ko ari umupira ubwo rero namwe muze tubereke ko ibintu bitanze neza nyuma ya match rero birangiye ikipe ya Liniere tabanye ikomeye yo kumanya 2-2 match yorosha ariko nyuma yuko ubonye umupira w'imwaro wabonye guterisha ni match barangita ikono umugabane de 3 match wabonye gute so bwa nambere ndakeje abafana ba equipe ya Liniere ndetse n'indongozi no mu menyereza n'abakinyi bose muri rusange kuba batandukanye ikombe cy'uno mwaka umupira umeze neza ni bikwereka ko harimo imbaraga cyangwa se harimo guhangana haba muri na championnat haba ku makipe yose kuko n'abatwabonye igice cya mbere cyagiye kurangira ibitsinda bibiri cya equipe ya Mwaro City kuri kubusa kwa equipe ya Liniere se ariko tukabona mu gice cya kabiri coach Ambere atagiye gukora impinduka ziwe Densir akaza kugombora ibitsinda bibiri match karangira ibitsinda bibiri byumvikane ko rwa rukino rwo hejuru urukino mva ngo nabonye harimo impano zitandukanye nk'abakinyi
bavuga ngo kuba bari nagikina no ku bino bibuga ni hahandi nyine tuvuga ngo benshi bashobora kuba bategera Bujumbura, dushobora kuba tubona mu makipe twakubona mu makipe nka za Rukinzo, makipe nka za Elba Masipiri wayo, harimo n'abakinnyi nabonye barengeye urwego rwo gukina muri ekipe za Elba Masipiri, ariko antuka nabonye intwara umupira urahari marigere y'ivyo abantu benshi bahora bibaza cyangwa ibyo benshi batazi, intwara umupira urahari kandi mbonye tara zihari, mbonye abantu baza gushikira ibintu ari benshi cyane, aba batandukanye mu nzego zitandukanye, abantu bakiri bato, abana, abamama bose baza gushikira kuraba uno mupira wumvikane ko amaze kumenya ngo hariho match nuko si bya mbere baba baje kubera ko umupira ubu usanzwe hari n'abavuye kure, bavuye hariya higi wanjye hariya waza baje mu Rusaka baje kuraba match, ubwo abantu bamaze igihe biyembera ngo mwaba nta mupira ibitsina 20 bingahe ari ubutumwa bagenera. So ubutumwa bagenda bo ibitsina 20 bingahe byari vyakera hari 2018 namba nihenze ndavyibuka nane niga muri gisi, ariko no munsi nibaza ko ni evolution kuko no munsi turamenye tubona ama equipe ngo yatsinze ibitsindo vyinshi muri kahise, ariko no munsi tukabona harabaye evolution. Ikindi siki nova ngo umuti so wundi nuko izo mpano zihaba bakamenya kuzishigikira cyane biciye bihere muri association, bakazishigikira hama bakabwira abagwiza tunga bafite amafaranga byense bagacanga amafaranga ko uno munsi umwana aroza gukina ngashike abura amafaranga yo kugura amata cyangwa ashike abura umwe nafungura avuye gukina, mugabo abashizemo amafaranga n'akaroro ngo byo gutanga umwana avuye mu mimiherezo bamuhaye 10,000 ya déplacement cyangwa 5,000 arashoboye kugura amata cyangwa ashoboye kugura ibyo byose birafasha. Rero impano zirahari bakomeze bashiremo amafaranga abanyamwaro murana amafaranga arari ni sawa cyane. Ubwo twitege equipe ubonye rimwe twitege muri deuxième ubwo zirangije presque kuri final itsinze match ya kabiri, match yo gusubiriza bavuga ati bibaje batishobora ko ari gihamana, ariko urwego rero nibijajare kuko nabo bari ko barakina ngaha muri championnat local bagiye guhura n'abandi bakomeye bavuye hatatandukanye, amakipe yavuye Bujumbura, amakipe yavuye Makamba na hehe, umva ne gushobora kubashiramo ingufu bashizemo gukina championnat local bishaka kubagwiza nakabiri kugira ngo bikunde kuko abo bagiye guhura nabo bakomeye gusumba bariko barahura. So nta kinga bipfeza amahirwe, ariko antuka ku mupira nabonye bakina namo mwaka wese bagarukiye quart de finale, demi finale n'umwaka birakunda mu gihe bushiramo ingufu byensi yashobora gukonka equipe kina deuxième division. Ubwo rero abakunzi b'umupira guys muze hano naza ko twayebonye cyaso nagize icyo atangaza ku mupira kandi naza ko rwego bwiza cyane ubambera haje kandi agiye ku mupira kabisa uhari bimeze neza cyane. Rero twaje hano tuvuye muri Black FM kuraba uko gahunda zipanze umupira umeze neza cyane. Ubwo igikombe tugishije nyinaco igikombe yagitwaye mwene Premier yagitwaye tende turaberera muri barrage. Ubwo mwumve ngo nituza Makamba ntuza Ngozi nituza intara zifite amadivision ya mbere gusa, hari ahantu from nowhere from zero to hejuru mwana aba ameze neza cyane. Rishe ngushimire cyane rero sana urugendo rwiza cyane gusubira gusa mu ngaburire manda shonje yesa ko mu ngaburire akoze cyane gatyo kugaburira saa 5 ariko ndakora zakura kimwe imwaro gusa nta iki indangamiko bakoze cyane. Tuvuye gufungura twace twerekeza rero mu kanciro cyitwa mu Gasume kana tubereka ingene hameze. So guys, uko mubona turi mu ntara ya Mwaro ariko kubaho intara zitanu turi rero ahantu muri turisike ni mu Gasumo nk'uko benshi bakunze kwita mu Gasumo ka Mwaro. Hari amazi asenguruka ku ibuye agasungurukira ahantu mu kinogo, n'amazi ubona ko amazi ubona ko ni muri bimwe cyane se bimwe mu bigize igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Ubwo rero abantu bose bifuza kuba mutembera muri iki Burundi batembera atandukanye ifise ibibanza byinshi by'iratiro, ariko iki nacyo nibaza ko ikibanza mutosiga. Ndi kumwe rero na Pablo mugenzi wanje turiwe twajanye Imwaro, nibaza ko nawe yogira icyo babwiye cyane kuri ino site touristique y'Agasumo ka Mwaro. Nizereka cyane nimeze neza cyane, ni gahunda nziza cyane urabona hariya mu mazi ubwo bahise mu Gasumo twe turinjoyinga turaba uburyo amazi aseseka. Gahunda nziza cyane kabisa biryoshye cyane, ubwo murabona uburyo gahunda ari mu mazi ava hejuru cyane binaryoshye kabisa. Rero ugiye kabisa imeze neza cyane, natwo murabe amazi ni sawa, byose ni sawa cyane kandi gahunda zimeze neza cyane. So nuko guys nuko byabaye ngombwa ko tuza kuhatembera tukaraba ibyo twumva dusoma mu bitabo mu Gasumo ka Mwaro. Uno munsi namwe cyane abakunzi ba Black Media, abakunzi ba Black TV twabafayida kugira ngo kuba munashika hano hantu kimwe cyane ngo muzi gusamburiza Black FM ko baratinye gufika hano hantu. Nibaza ko murahabonye nyene hameze amazi aturukira kwibuye, ubwo rero bukomeze mwana n'ibindi byinshi zobereka cyangwa tubereke ako